minchia omano Mr. President in fact moving a ebano so yeah mama media for be good one there na ye boldin say odi for pokobna the judge ba kono osi ho we what for beko me so dey osi ye wo dey kono yanka make say ye nyina ye tie o judge onyankopon hira o ma we mu in fact the we are oni pedua tete no ye do ye bibie ye no kre se ukunu so ta machinti ya na mani se ka ukunu kwa abrochira aka weekend bia ka no be pia koridi kama pokwa no bia na bedra ne ajije abajima no simone wari she baba da mo ayesi akom wari she baba da mo ayesi akom de bia on kekan judge wo ye didie keke ye twam o twam is it now no call yama judge di bodu akas judge bodu mi wia me ba cho me to mi zo mi ensa me de mam judge ene yes see me to mi zo mi ensa ono kwa nada no abo wo so twam me ko to dua na mam judge wo so twam me to yi mama judge me pa cho me say me ba cho me wada ada na so abo ni sa tremu is it social media for that video of the hyping master judge what you can you film what's wrong judge nyamisham akuma pane wa do yi nyamisham onye okese pa wate wo bom chese me hu se wo transna wo bom dem ampege mu a ngese manfa ni dia ma wo sumbu ma me na me de wo akwa me ho onye nyamishira pa na onye okese judge ko woni abusia isadi yedi kama munya ne tiezi e show ya buta ye nyina ne se efie bedwo na sumdwa aba ti ya wade bia si medua se di kan ne de ye tete ma ne akasa chi emema ye rasem bi ewo 1 Samuel 25 verse 23 na ye mfensua de nkasa nkyere ma 1 Samuel 25:23 yankasa keke ye kotu na ye gina so asembe ne o say na Abigail hu David no oye ntem firi na frum no so si fem na odi nanim butu fom David yanim na oboni mu ase call fom na ode ne hu hye ne nan ase ka say miwura meso na emumuyo yi nna na ma wafana nkasemu wasumwe neti wafana nsem mesrewo mami ura mfa na komanto onipa huhuni na beyiso na sani din tie no se wote ano no na bel eni ni din agegentwisam ewonimu na me wafana ade me hunu mi ura mrantie a osoma awon no asemni tie ohinini adazwa asembe ne siye ohin David wakwako abre ena oba eno bu efuo bi apuna no soma ne nkoda ne se monkofo yi mu na nka monkopa bro bi mra na yenwe kwasem ena papa e friend na beli abige kum wo super David di natem ohine pon ohine moa wakwako a wo ba wabre na wo kran nyama na mode niyama ko hia ne kwan to di atem sa no mko bo David amane enko an ko bo David amane eno yes ade achi obeku na be enti David di abufuo etene pon ko so ba ena Abigail whom said David iba no no approach na be yere Abigail no approach no si miwura o kaya kana o se oboni mu ase na Abigail ne so tie frumo so no si fom eno da fom no si miwura me pawo chewo me so ena mamumu yo yi meda my god na be good ye friend na be wo ye jejentwie sedi ni din tie no sa eno tie na mra wo soma nkrofo no medie na mini ho na Bible say asem no kan ye no e ma David akoma bafom ma wo wuo no a na nka wo bedie no ojae na bem e die ne Yesu ya tekrema nyamediama ema yere Delilah Samson na ne ma mengo ni papa e friend Manoa
ne maame ngo omo kwa afuom ko bomb kwa afuom ne nyame bofo beyi ni wadi kire ne papa so omo bewo akwada ne bewo no yi wanka ne tie hon na ho de be hye ema ne hu kom hye nyina ba mu a oye nyankopon ti asefo twani a ode ne tumi firi soro ba abai wadi lala ne to fiase me sem etumi de ne takrama ema something yi ni tire mu padi exren na nke mai kratekrama we ya edi entina ka efie nyo metumi de takrama dada be ma ama anwodefo a woka no na kuromu nyina butu watumi akyere me ni tumi nyame de amaye obi bedi awu oba bi kasa wodne sekan atofo mai wa ba bitu asem to wa na wansema ni etu agu asem no so madam fu bi no ye lawyer no ba tachi mai no be hu abai wa bi opeso ne netra na o si na o court aya no de ne phone ato silent ja bai wa ne friend that silent no so wie ye na o ye se wo frɛ abai wa no fu a abai wa no tuma no abai wa ye wuraba wo we invest enti oso ni gani ontumi ne gani nto aso gani pa che wo se wo ba fun wo wanu musedi ontumi ne won nto aso moma yensu akasa papa o na obi wo wa pa che wo kra ye atenie me pa wo che wo asa so ma yere ma nye nie dia se pa che wo adie ma bema eni chi se wo ye bema ne kon do se wa ware wo ba papa the way I want to be kasa. The way I be my bear man a feely wo the nan fufu anim. Mr. Champon, me make kabinti. Me pese me to me meza asini na. Wutie ohinini adaso. Yeah, tetema. Na ya kasa kire emema. Judge, asem we say there. Kaya makuyofu. I saw them pan and sank your cow. Yes, yen yet adwuma no aye. Sa. Chese wo hwe akwanya na be fa so a ogu wo hini enimu ase abufu e ba David mu na Abigail oboa no ho wankra wo kunu wo fa aduane wo fa nam wo fa wine no onu atan ne ponkoso afrum so wo kwa ya wo hu David si ape obe no ho o si form da form say ya arrangement o si kan yi do kokko hwe atare bi a hye no so de da form ena obe no ho se ma David ena o si me kun ni din ne ho na mo se wajini pa o follow to chese what David ho nsem se wakọ okun a wo ji Israel si wo ya da cho be ye ohene na wo krum de ko ya wan na so mu ade nti ni sikanti no so we dwa enso Abigail what the katrama was katrama emankwa emawuo wotime de je sebi David enka kuma ya anka kokum na ba nkofo no ade wo mu esi wo no na ne eye me de kura ne se party ben pa na Abigail o play Abigail koye we nyina no judge wo ko fie no na wo ko ne de wo ye feast wo re nam wo re nsa wo bu se hey wankasa Abigail nkasa na so ko ba bia afino kokoko ja ya no chechre ni hu ani wuo bi ni ade Abigail nyesa okoda ma ade achie emeso nya ma na dwere no ka che ne se na no ne oyeye no beso so makoma kwa patch mako pa David achow ama wode ache na to so onyankopon afa nche na be o da bi se David ye onyamedifu eju obewu ama David ya wale no but no ye mpese be ko sala mate enti ne me ka kwa kosi ne se Abigail subani esunkum onim kasa wa obre ne ho ase nanso na amafo ne ene ye nhwe wo mo judge sese emaba ya mi hyehyɛ wo mabonten meja wo nchia wo hia baba bi ne so chia na de wo beda nani ahwe wo je so ko ohinini adaso pese menya asem entin baako bi na mechia ko abonten po na wo yesi no nya bema e wo dem enu ntino ene ye de ekasa bebre
sɛ wodi w'animu kasa sɛ wo brɛ ho ase obi wɔ kora no wɔ pa atwɔ nso n'anim ne ne hwene ne n'ani ne sɛ na obɛsi ɔbɛfe ne sɛ kora mpo na wobɛkura fu mɔ ɛno nti ɛma asetena ɛnkɔ yie sɛ yɛkasa kyerɛ ɛma deɛ na neɛ yɛka ne sɛ ahobrɛase adeɛ bi a wode kɔ awadeɛ bɛboa ahobrɛase ɛbɛma wonya asetena papa ahobrɛase bɛma wo kunu nso adɔ ahobrɛase bɛma wo kunu yɛ gyapade ama nyɛ wano ɛna wode ɛkɔ obi hɔ no mo yɛ go school gbe ka kyerɛ me sɛ ne boyfriend ne yire ho tantanta na say kwano tum ɛwɔ ne onya wɔ ɔba no so entina Abigail na ne yɛ bi de kwa ne sɛ wɔ say ye wɔ hene kase so onyankopɔn hye wɔ ni mo nya na wo ba bɛ yɛ wɔ hene a sɛ ne Awurade aka no ɛyɛ aka me wate hwɛ na no yɛ wɔ de sɛ David adeɛ entima David so no emre no duru ya no wɔ hye na ni mo nya ɛna ɔde ware no na ne katrama amene nya kumpa na wo oba no abonti na ka se pusi kenka asere mu friend say atade ni trousers no a da down no makeup ni ade no eno na be mo onye kunda ade aho brase ene oni yi kasa kro hiame eno na be ma onye kumpa e da se judge me da se IBG Abigail ohinini adaswa na wohwe Abigail asem ya ye kan ya na se ye ka ketema ho asem now, Obronika says the tongue has no bones, but it is strong to break a heart. Was it Tachremano? And Casabianim. Nanso, a wahoden say a tiakuma. Na mi busa ubi a osheme, a we say. When numu kasa and casano, et say. Na oshe or baby to say Abigail. Proverbs say a wife with a noble character who will find Proverbs 18:21 or say oyerepa hwan ne benya wo your baby na chese nyame wisdom ankasa ewonimu na o share the power of the tongue in two folds katrama wo tumi a ye yusuo wo betimi a use the positive side of it and the negative side of it now wa wo tie me awie no wo katrema no wo use no positive and negative wo hwe ya awura itimi de na no fa ohene poporo hu sompa etimi defe no ama abufu a no de ba besei ne fie no owura itimi jae awura wutie me san na djuma kurampa wom a yede wasi wo as customer care officer san na wotutu customers front line staff na numa seme bonche kan se nipa na oba no so ye hwan so de adwuma bi na eba bie na no apam nipa no otufo ura banks ne offices bi ma ahodo mu a chese omo ye illiterate na sabi omu ntimi ntworo no kra de ya no masema omobo so be pina baba we bi hwe sede na tade ne na ho siesie efe na kasa bi e be firi no mapie time. And these people call themselves say omo ye professionals hwe ubura 18 what say KJT ano madea ye wo bi mu ho a said omo sua customer care na aso mo ye oh mawura the wo besia defe ade no on tokra obeto but ye free who say intellectuals are ye sua customer care ne customer relation but se nipa beto ye dwuma mu a ye kasa anye awura wo premises one a wo ye adwuma no wanum kasa nti obi be ma opportunity wanum kasa eye papa nti no nipa bi a wahia no wo next line of grace and asa wo blessings no e bi kura na free ni hono mo na kasa boni e bi mu e de mani panti hwe obi adidi obi atem obi akasam bi a kire obi amana fadura numawu e obi anum kasa obi da yade mpaso a wo wuo e obi anum kasa boni a wode man ho ye besere awie ye tetemba ne yakasa kire mema se wo hwe sede ababa wa bi kasa ni kunu ho a ase wanya na kora bi na sanso na hwe sede abrantie bi so kasa ne yire ho a ase wotene nche ko school na so nya sa na wo seba ye besere se tumi anyame de adua katrema mu no mom ye nyusu ne yie na emoa ya brabo obi e panimu wa dwumam wohwe sede osi ekasa che ne subordinator aso mo nya nipa na de bia na meka asem say the fact that you are to rule on someone doesn't make you the best of them see ade wasi obi so se di ne so no enkere se wo ye papa sere no ana se udi musere no na eya adum bi
na trosem no ma yeti ase se ano brebre wo hompo no e ma ba to hwe ye de obi atum e num ka sentia asem bia na nke wo se ukodam no wano brebra wode kasa yenti no wobenya wo ho afadi ye obi ho a uhia mo afiri obi ho but wanum kasa no ketrema yenti no unya mo wada enti ye besre ketrema ye ja ketrema ye tumi enti ye nyusu ye ketrema yie e wo the positive side ya e de nkoso ani yedie ebeba yasetremu judge odawroma medasi yo mame ohini ni adaso na ya kasa kire ma judge medasi chrono kasem bi se muaye boko esanka ebufu muaye boko esanka ebufu na okenkan Abigail ne naba asemia ni David asemia ye kan ya o se Abigail ewa adwempa na ne ho nso eye fe na adwempa ne na ho ofa owo ni nyina no amfa look down on people ahofa ya chede nyame na de che Sompa FM ena onya adwempa se ye ka so obi wo adwempa na che se oye kind hearted ni yam yie owotema a ya de ni nipa ya dey etena na che se obia se de nipa ni tie bia okasa kire nipa yie enka be ya den be ya nwanwa se naba enkwada na omo esre so no nka omo ye dey ben Abigail ebe kasa asemi kire no manka otimi sanka owu a na eba abusua no so nanso omutimi obie ne hunti na ho ofe ene ne kunu owo sika ene ade nyina chi no Abigail na mi gide ye se one ne subordinates ne kunu adwumayefo ne kunu nkrofo no ekleke na oye won yie ne yam yema won na omma won aduane di megia di se omma won bibi nso kra ye de ehye won ho enti na she was free with them enti emma kwan mo munya kwan ba de nchen esanka ohawa na nka ye de eba one na busua eso David ni yasra na si ohene nanso ohene na yasra no asie no na nya na edi wo honam fam ti megie di say ebi kura na onim se David ye onim who David was tia na wate se ebi pon so ho no oye ni kunu nkrofo yie enti de ebeni se onim history no kura ohun na chiri se sa kwa we okopa o enti se ma nya fast na manko sanka no a nyame anim ni ade abeba me ni me fie ni mabusua so enye ye ka besi sai ye ka ba besi sai emma awarefo a yete aware ase won se emmema nkasa ye bossy in nature by nature enti wo oba na waba obema na brabo mu no wo ena wo ba be neutralize niema one na busua ntem bema bebre ware a omuni omo busua ntem no ya na emu atwe kakra obia one ne maame ntem one ne wofa asefo one jesefie hofo ntem no bi kura no oye hash on them oba na wa ware na se wa busua mu ho no sai na usikasa kire be man efa na busua ho ebetimi abase bi da bi wakura ne buafu ne maame ne buafu na busuafo nanso oba wa ware na se ne ye fast na de ehia bia maame no a papa ne tuatuam no ye fast na ne wukunu ahobrasie mu enkasa na ansa na no kura no solve the problem before bi kura na ye sika bi na woso oyi ena bibi nti abufuo ene ahuhusem bi nti wanye ye fast ye hu Abigail se ofa kire wani kanye bibia na wasa wo ka kire be ma na ansa na wasolve ofa kire ko solve sa problem no ena ansa na ebre semo nso so say ye ne yakunu no mo kasa na say ye pese ye ne panyini bi kasa ye nhwe ebre no nso on say na ne kunu na bo okoye no wan koye na wa bo da bia say ohwe ma de ache ma nsa ne ye de etete na di so ansa na ohun say na adwunu mu da ho no one ne kasa ebre be ne ye ne yewura no kasa ebre be na ye ne nipa bi a wa ye bone ye de kasa
ɛma na koma ayɛ dɛ ɛtɔ ne yam ɛni nti nea yɛ ka ne sɛ woyɛ ɔbaa a wote aware ase a no matter your beauty obi full say ne ho ofa to the extent say enipa bia yete say aboa ɛwɔ n'ani so no ɛyɛ akyɛdeɛ na mmom kasa wodi ni nipa ebe kasa aka wan koma ato wɔn yam ti whoever you are nipa timi ba wo nkyɛn ɛma ɛnam so ma bibia nka ɔbɔnefoɔ na susufa wo ni ofie wo ni wo kunu wo ni wo ma ho no wa ho braseɛ ɛne do a wo do nipa ne wo yam a ɛyɛ nti no nyame nam so ɛma ɔhaw bi ana amane bi a enka bɛto wo ni ofie ni wabusua no esanka ɛma nyame ɛhyɛ efie no ɛnuonyam enti adɔfo nom yɛ mmɔmɔden sɛ yɛbɛyɛ kind hearted people yɛbɛnya adwempa na yɛnya akomapa ɛwɔ ya wari ase a yɛte yɛ busua mu yɛ fie yɛ dwumam baabi a yɛhu bia de nyame ayɛ obia brafom na ni nipa enye kama na a save situations made us a judge divo me judge yes it's ma ne yakasa che yen ye mema sa enanu kasa judge ye both ba nano was scripture niema ba ko ya to oba yo ba wa wale ana ababa wa wasiso wanum kasa judge answer na me ba ho no me ma councilor sanu also was ma ba wa no ya omu kasa na ade konti a omu ebie busan se omu ti nwini hye mu ti so etutu mo ni nton no ehye omu ni nwi no eto ni na chin ehye ni na mawre no nsam already am pa chewo ya to chamana sisa eti ema no omu su ebinom esuban ye eniyemom de aka ho ana momo destiny no achange na yenko yenua ba ye dofo ya ho of Abigail ye kasa bi enipa ka bi e makomato ye mu no ye di kan e kanta o kanta padnansa eto hwe Abigail a odi ka di ni kru natem e chile ye wura David e chile se mi kru kra on se tienso so onyobia o se baby a nyame ade obeduro yi ni e beduru pass ye bepon na obegina efom do di concert kirawo na mi di mi jeje kira mi jeje pe kasa oh floko jeje on de besi e basa de ne besi ye oti Abigail hu se mi di ka di mi kunu atem kira mi wura na mi di kasa ba no etato ebeboa eto di kan si ni trase bukuto dwo boni mu ase ani die kese pa owi a wakache nsani kunu we jejantwe o na jejantwe so de sabe otwa no ko si ye kurukuru ba bi obepe bi a watra kwasia we do jejantwe unim nyansa bia bio eti wo hene kese wo ne kwasia be kwakoko a ene ne kokko wo di kayi ho ma no we kwa ye insult kese pa ansana wo be che ne se wo wura me fam so na ye di ope bia ye bi sunu na ne gima mpa ne gima ho ofe ho oni se oba ho ofa so musa Abigail ni oba nyansafo yes oba ho ofe na nim kasa ba bi otimi ko ba bi otimi bowura enti na ye kasa che ye nua manom titiri a wode fo mu tse wale ase a ma wode ye ese nyina ye monum kasa enyi ya no asemoni kwaso ya no wo wadane kraman ana wadane oba kontwa ana wo kwan se ye wo fie enti be mani pia ebuo bi anim ahodin nim ahoto nim odo nim okwa oma ye mama ya mumma yinsu kasa mama ye hunu se ye de adwin so kasa you matter what dress and what dress no wo yo ba wo pa ko fa wiase godu nyina kasa wo nipadua so wo yo ba wo beta fa ma be ma da so wo mpeso ba wale de ya ne Roman sister no krompo no ebinom awim ebinom omowim eti bra ho ase ne mo num kasa nye de ma wa bra bo nyina ne usu no wa bra bo ne wo ban no enye ade kromen ba ko pe si ye me kasa ye da me se wo betim ne beifo na bo nsema to nsa didi alenta utifie na wona na beifo na wonko ne wo se wo wonum kasa anye ebi ko wo sheda na obeso hweye ba se wonim nyansa anka wo wini no se de ne ye judge kenka no Samson yeah do ekufo
edie ne beba no nyame ahye ne ho nyame ahye da hye no ho firi soro oba bi de tekrema e ma sa awintasem opi edie ne besie wonim kasa won fiti prekopa kan kire Samson chema ho de o dabi but the didn't come more defend no kire ne baby a e se wodi be me ne koduru ansana obisa baby oba bi won okobisa ne kurukura asem a ene mi o chop money nto ho ni will chop money no on fa chop money kwa isa e basa wonya feelings wa wade ni eti ye besi enua manom ye dofo nom ye homofefo muntini ye ho me ka che say oba bia wo wiase wo ye purpose because mum ni ho ye meme ye ni ho oba ka ho a wonim de ne ko akiri mo bibisi ye se de David ko efie hoyin se nyei onumunyamfo ba nyansani ba Abigail anka sam ne kefie nyina hye me kai pa ye wura Gaddafi wonya ne baby ko se wudi emlan so bumlan so a ofie ho se akora wo se panyi se wonyim onye de oba ba sem kro ni edan nyina afuntum no what they are levels no abesi down fro mu nyina mahye eti mum yinum kasa nye de e basa na yebetime wura dwumam yebetime nya akyede yebetime nya kurupa yebetime obi betime no tu kwa keke enam wonum kasa na odo awoyi ene wonim wa wasenti ababa wo bi ese bo nyine 20 years na nim wonyina mu adentia wo muna free fruma de ba eni so opede ai edie na ope ti wonin na ma otechre ma ne wadwina nye de ne wonya baby papa de etimi akọ judge yesre ye nwanuma ye domododo etimu ntie foto yi na yeso ye ntumfo ne nkasa chebe ma na abrabo no ye de wo Kristo mu na mbehye papa ndase pia o difo ebusua yasem ye free 1 Samuel chapter 25 verse 23 ya jibre na su Awurade asem wutie ahinini ye numu kasa mame wanum kasa nti ukun besesa ne real ewo ho said ye wanum wo fun real na wayama mo no wo besesa no sanse wanum kasa anye abaiwa tu asem to ho a na ba me dwane abaiwa ye nware wo ya afi na wutu anamon pese obi ware wo be ma ba nanim no ware ne sura we ne fom na wo se ano nam eneme wo se ese na ebedi adade ana ebedi ebo wuresi ana eye de ese ena no nam ene hwan wo gire wo so nam eneme madam fu brebi se ne yire to no be ma ne ho ana se ensem ni bi si ni tirimu a na epo efri no emayiwa no bi sabi wo hie ni biba bofuo bi nana betwani biba na adom bi asawso ne de na kotena front desk na wo pe bawa na num bon na num kasa bon ti sese bi ekune to ni pana oba onu so nim ni dibre o kira na dwuma abon ne de ko hye dum ene adan sua kasa na de wabegina wanim no nyame bofo wo ba wo mfu ataban ebra na Abraham ne yire Sara ti wana na bofo ni betwama ko Sodom no obu fufu ataban yo wo mo passe nipa and it takes obia wo hu mani no hum se we nyame tifo ana we nyame bofo mesi ye besua de afa oba bia o ka kire ni ku ni se papa ya otwamu we difo yenya bansuru bi ma no Bible say we basic ni a wo se buade ti se o ba no akọ school umuade wo ska umuade ya de be wura churo num wutie ohin ababai sua kasa wo na wanum kasa nti wo hini babi ba waro ebi kura nya wa ho fe ebi anya wonim dia kan ho kabusua wo firi mu no sabe ka bema no ko ma ho but the way unum kasa wa ho brase wo de da fom menua ba obi ankasa de bema ne de ya wo na ede but nya kasa papa nya no ho abotre na ye hwe se nya me fa ne sanka no a na wanum kasa basa
me say pema bi akotena bi aba wato club ketwa baako abana jo 11 oda so te ho wo mafie wo pese ko benya kura ko beda ba ho because if you na wo kono ade a wo ko hia no ha ene ko da ba ho a ne nkaye medofo wo pie wache ai pema na pie no wache ena wo ba nya no abotere emfa ntokwa hia no wo pomo pie no mira wo bedware sesi a wutie ohinini adazo me no nsuo ma wo he me say ye besua de sa ware na wo ware no relationship na wo mu no enu stage a wo namfofo ene wabusuafo be kase wagimi a wonu ba bia because say say wo yera wo ye trade obi ntimi nye ni akase wo de se wagimi eho ene wadi nkunim wande nyakasa papa me pa wo chewo emfa bibia ma I am sorry obi so won ka bi da ewura mame kasa kira onana no I'm sorry keke obi so on the won ka bi da tina wade egu edie na obeje edie na wo benya abusuafo ye tete ma ni akasa kire mema suya said you ni bema beka seyiye nya ne ho abotre opa bi ko wura fie bim me se champo na ebusua ne entity awade ba kwa kwa bema ne maame akoya aka maame tete abusuam ko tete abusuam se wo yo pa ne aware uko fie bim ne wantumi anka wo ma mom na akotete wo mu a shame ohinini adazo bow your head in shame se bema ba ware wo na one ne maame ni asem one ne nuanu ni asem na wonti ene bema ne peso otene maame din gina boso wani makuyase se wo yo ba si utrase na sre bonifache na de wono de okoya na fie wasei na ninti asumdwaba enhira ne ho wutie sofuma woni yese wo yo ba pa adazo obia tie o ti sa wokɔ na fie wonyempo a menyame fa wo so na sumdwe mra moma yensua kasa papa se obi a yahye ne ho nkom se obɛyɛ kofoɔ wo oba tumi ne tekre maka ne secret a ema ye wo power e wo yanum yenyu so no positively yemfa nye papa yemfa nsua kasa papa na eso hira emra yeso ya tete ma ya kasa kire wonya no oba bia agese Sompa Nkomo all day in court ye de biana ena obi sese obi tadua so ena wan ena one me kodai ena obi ase kankan no ye nye interested was an enyema ne ho na ye pese ye make impact ma obia so no aye no ni panyi eso mfa so no ena hia 05549319310548931931 omu jina sokra dada hello ame Pachodin baby akase free Scott mkase free takade na bwase o yankwe ame adon eni shira kwatentin sika embre bishi ifi amen enkwesi ewiase yeye amen ame waka masama mane kose riaho ame etoda oba bi sebi ne numu kasa COVID-19 kwa poma ne numu kasa nye she kachemedenti if otimi edi gabama adamani diye Sompa FM Delilah itimi dada Samson the same kachemedenti Abigail Emma David who say it anas esafata so why no Emma then the muju we say ye besere nana de ya brabu hija ye betnia na mo maso Emma se senchen enchi nye dwani medwani ngede se besere Emma mami ya mishira wati yedase
Hello. So for mommy pay money. Why you put the national? Oh, you put the national. Ni money back up. Na me shamo. Oh, you but I said you demo. Bushing baby a dem. Baby my idea. Aye. Na Sompa ho. Sem Dumara. Yenina ye Sompa mamu. Mu bread ma papa. Efutuwe una wo baby a gita Sompa. So for money you can't say my mercy for no kitty na ya form no. O mo anu kapa nye baby mu. So we yale na ko hospital. Na we yale se na so mu ko na se ko be jojo no. Na kasa ko be kasa kire no. Na ma o yale no fly again. Akosoro. Abai we bi anu kasa nye de. Obeka ko transfer we mu ye be tunu. Obeka ko tra na ya tunu. Ubawo baby ni wonya se ba dem o baby na tunu. Tumtimi bi ta ho te na me ni wo ata ni wo bibie bi na se na me nya awale. Eraba wanu nka se enye denti na onya awale no. Jesus of mami play my ho e fucho ubenya. So for mami oni nya me nya ezma. Me da se pa we ibona sna ofa ka edu. Awia me chia hello. 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 Pacho din baby au kase free. Pacho ma kase free se hiyo. Kemi charity. Charlie P. My dad I'm a baby we want to power the my. Na me wo kasa to kasa da. Me nyina wo pade bi a simple because me no program. I don't or the back and I'm some managing anything or the dam so the babo in the book you go. Ya kadi ya ben na ehame iti awmache na be nyane no na me say the panic show e wo me say we no bi afun but me na me yoba ide ma ye bi a won kan che me enter the say na ma fi ho into kwadi amba bi le ti hakama into me bi so no kata me boy when you me be nti yen share how you see kasa on that yes share that se pa hello. Hello, ma. Good afternoon. Afternoon, me dofu din baby au kasa free. But kodi eni o asante adim krufa. Yo kodi ye nkwe. Ma, nyame nshira mo wate. Yo. Nyame nyamo kese tim na mo wo ni nyina. Nyame o nshira mo nshira. Ese Sompa de amanka ye ngudi ye ye ho asante na mu ka. Nyame wo nshira mo no obi ani mu kasa ama na dwuma Nini ya bitu nchani ya tone di house wakwaji yetu. Onimu sana nimu kasa ene egu na juma. Obi ya nimu kasa amene wa yale da yale mpaso. Wasu obi na yeme. Ma nyame nshiramu wate. Na menye mo kese. Wanye mo kese dane da wama mo nkwane ahoɔden a. Ubetimi di abebe kyerɛkyerɛ ye. Yada mo se na nshire timu ni mina. Sompa FM. Yada say hello. Hello mama. Hey, you be there asumje nkan. Ankan so ma na mo what think? Adumu. I be Jimmy Chano. Na opa na ama na temu die. Na wa no kata papa. Me ki dey give ye me se me wale no. Ka se me se hia wo hia ntu mo so. Ye me do ye. Wa no ka che o se o hia ntu mo so. Na nim ka sa keko. Se me na be ma na kamera no se hia wo. E do ye de wo hia ntu mo so me. And then, who you know, was fell. As if na me can grow, ama. If you think the big in the church, so do or kind, and whom you was saying, then my and then you will cut an year. And then you have to come a farmer. Me das libre, hello. Hello. Me rowdy baby, I'll cast free. Yes, Sompa. Young boy. Man. Asma can be fire for papa. Yanko Poncho. Na media metembo no kaze kwa bonte kwa madam. Oh, kafra. Madam for them. A man di ni kasan ni. Cho be kasa ko be kasa mpadia trawon. Ma me nyako. Nti da mase ene mo putwa so dia ba mu so no ya si e se bi abo yantuma
Yes, so bye. Hello. Good afternoon. Afternoon, Dean baby, I can say free. Your friend might be you. Because it's free. A job baby, I say, machine, who be who to do. Okay. Sompa FM. Yes, you. You didn't can make them wash it. The said the mushi too, Momane, Monana, no mofo. And then you pana, mushi, you will react. Nama nuni mikoda suncheso. Nesinya obese vomeno. Because ni asemo amenka. Yesi edinye. But sadness ni die we 100%. No, you me na come ma. Timida ma say any efutu amode ma yenu ama ne yere no. Ma bye. Bye and said I say hello. Hello. Pacho Dean baby, I can say free. Oh, young quay. I somehow on the same account. Sompa. No man to happen. Because of customer lesson. Which is that the new customer and then is darling. Yeah, that's so line now. See, many be so mukasanye and okre. Hello. Yo, hello. Hello. Would you baby I can say free? I'm the pastor of the cafe free as soon. Yo, young quay. And a man abana kasani you fine. Okafa who can know bofu. Ukita dia kwana ese bituma pesa de ma mo kan no bofu. Jamana kasana wan kasa usibana. Sompa FM. Wasina no manyanga. Yo, that's it. Hello. Good afternoon, Udin baby I can say free. Zero 5. Hello. Hello. Udin baby I can say free. Young quay. Hello. Yatonka kasa. More than the Nico Informatic. Only Jimmy Sama. You Nico and maybe 11 o'clock. Which is a cousin can be Caroline. Now, Manabonapa, and we are 2 o'clock. And some of you can be yes now. I'm going to shall crown and Muji. Next one day, it didn't about a 6 months and Copa. Then maybe a buffer now, the local. I don't use the rotation of a fana or the local operation. We do. Kafra. Hello. Hello. Udin baby I can say free. Hello. Hello. Udini baby I can say free. Your family cash, me get a fit a card. Your answer party lite why? But so, the man said, Cassania cry. Sompa FM. Unsusia Cassa. Unsusia. And the man is doing one Cassania cry. Yes, almost be. Hello. Hello, ma. Pacha Udini baby I can say free. My patron friend is Yo, young quay. Me say about a in-laws, and I'm not coming to make a kakra. Kabi, and kuno aware for 2 years. Into quite dear, young could be that. But me in-law, or ma, like, yeah, you so long, or my, yeah, and couple my and some that.
this is the case every day biano we are na okeka mutiri bom and they okeka yetiri bom pa and you know no how would you like say now be ya esa wonu we ya mature na who the way abe handle no de obi asem ba nka bi wadu kura we asem ba encourage na why mature no why lady onu hu sensem no de ba no nya interested a obejai ena he feel say unya wari and mama our mama bear 5 unya wari ne baba ma pe oni se wa jina finisem or no ta kwa like it's serious it's who can mama monya ne mpaibo why monya ne mpaibo na ye bibifo ye Ghana for bibia ye possible mami foni bi wo ha mo ware wo ma mema na it's a fact ti se wo ko ware bi na wo ba no ye mpaibo fo de a oni wani nhia da agi se nyame di nyame mo hello Sompa FM achodin baby akasa free hello good afternoon udin baby akasa free yo ko pon shamo pani adma pamu ya adewe asem e mabosu efie bi mu nya ko pon shamo bebe mema no so di mu no ohye opitu bomba nya enti mema no so entie na yambe ya wase manyankopon na se ye wuju asase so na nyankopon to so na nani aje na se ye kekale ho sana nyame to so na ate no humete enyem paibo we no bompa ya ikosi aga because so bro wase one bro wase obe bompa ya sai enkosi aga yankopon hwam bebre pa ne eduma pa mo ye yedase pa bema wanu tumi tra agodi yira tembe wo so nya bema pa bi asa hello ntu ka asa le dam pa so si mo sisa ntu kwante ke kono adai yes ni bema ka sa me da because of obanti on ka sa me da yes ya bai ni mboni am dia yo pa ni na ken hello usi uku ana minia be mai dire ma minia ne me ya ka unia be mai dire no so abe create confusion ofie ho yes ni o ka sa me heda mami ka ta me ja ke so mo school sa o kwa ya so ma su sa mami dai ko ne dai na mai yo minya ba ni ti ato media o ka ya wonti o ke senti ane da so ba na ma minia be ma de ya e kra fo ni manyi na o ka so ya hadai mami na 60 years no ena wo so atimi aye komwe atena sidin wo bra nyankopon ho wa report case na ma yehua what dey atoso where dey kan asam kitwa bi where dey declare 3 days dry me si declare 3 days dry so pe unia na semwa declare 3 days dry na yemfa case we nkonya me anim ne yehwe ni e de besie se pipi no de aye na sentiti na ni suwa ene me bi wo wa 16 years wati mi atra se mesia 16 years me bra na me nkasa ene oba no te ho ala no wafa declare 3 days na yehwe di owo to mi wo bi nkasa wo nwale ne yere but wo beto abusua ansa na pe ma ne pe wa na ne maami wo ho na ne wo fa wo ho na ne nuanom ma wo ho enti wa ware wa wo abusua won hyew but no chance won tuni na abusua so mu president case we onyame anim ne yehwe hello udi baby akasa free abi ba cha Sompani ujina mu o Sompa ni ba cha mun ka santre e ma de mu kan wom da ba ma bi wo ho no mu a oba ba soro oba mu ni kunu nya bibia na firi mema
It's mon Cassandra, Mapa, and if you never ma essay. Yo, Yamishra, no, so I jump. Alaudin, baby, I can say, you know, chat. And the minister said, and so the prayer, sorry, a man so. Or my crime, my man, very more worried as such. And he necessary, I told my council, council, so Africa for the say, 6 years, and the brave, my for the brave, the man, and sorry again. So the man can say, what do a friend was a brave root, and then I see Naomi. One move free, Moab Fasa, so I go back. Ya, upper son, ya, root in Naomi coin. Bible says, Sembia, a so Naomi Nikayan, root to the Juma. Man, Koware Boasia. Wakawo, eh, Jesse, my Jesse, David, Nina Mua. Ya kwa Obed kwa Jesse kwa David ya enamwa Yesu Kristo pie firim bae no asew no wonu so odibi ti se wo ya sew na hu obi baba yo amobo na afa ne se wa wo baba eye yi a wo so bedibi wutie ohinini ani monyam no ba yanka no kre maami fo bi wo wa ye chiri nkrofo mama ayowa they just hate them for no reason. Ayene uhuye na hikwa so wape wale ni papa ema no ti ya maame nom ye domo eto da pia sa wo pesa wo papa ema no beto no a do ne yire sa wo do wo papa ema yire a wo ba o ye papa o ye badwe ema no wono so bedo agesi wo ba na dwena sei ena na si yi ni yem do no a eni prenti Sompa efum niyema no ena wo mudi sensem hunu no ti maami e said ya wo do papa na wo pre papa ma no obi papa no abafi ho no ye die na ye yi a wo petibi yanko computer so tedi na ne ko case na ago GN life dawase se wonya ye mugidie ye nida se ye besi ye dademu efise ye guso agidi se wabrabo nhia se wo pese wo to insurance a oni yen sha ase no so ana se open semphobia e dia fa yen smart child policy no hu yen passage plan policy yen lifeguard policy ana open wo sika gie no hu insemsem bia freyen our 0503 740 990 GN life still every life matters. Wo medi ho ya pa o ne nemre mu sa wo mfa wo a enye tabita clinic e na wokọ me de heba de me nkobie mu ya kwa bre wo be kwa wo hu hwe ejadunya abotre na tabita de o mu dasro nku nti masichire ya de yi obetimi ahwe me mema sem so kofa mu o me dwonso so a me te yaw na se ne machika sai tutume na me nan so aye titiriti ebetimi aye sunsumu ya de o wo ya sure me dwonso tentem na ma me gidi se me prostate ho atochima na me ti se ne fa ne si dwame na mani achi so mi stroke cross one shot stroke den hu bajim ka wakoma to yem tabita ene wo last stop o mo na akwadare wo diabetes ene prostate yade ho na o ma kira kwan wen tabita e wo kumase sofolai woni alignment ene die anim hwe e wo sofolai ene patase kwantempo no so enkran so o Medina Firestone footbridge wa afei o takwa ene takrade telephone 0260 1962 19 0260 1962-19 Eni tabita ya pomudini Jimmy D ekwan papa won sabe Sompa FM a wohia intemginafo biara wo ZPay so no won sabe tumi aka wo MoneyGram cash pickup token ko ZPay mobile money so asanso e di 10 cedis na ya sanso de kasamre apay wo so you will seek our ZPay agent a eben wo netua entity ekitwe bipe you will seek a biara wo pe a ohaw biara nimu se wo pe MoneyGram fa wo mobile na bo *270# na fe wa bo option 7 na wo wia wakoyen agent ahoduo pi a eben wo akoyi usika ye ho no nia wo pe na yeye bank for bepon na ZPay mobile money de ye bo ho abre biara Jimmy D akwenye bebre a akwensidie biara nimu
na mmom kae sɛ nhyehyɛe kakra wɔ ho. Ya obi benya nso a ne free yare ama me no mienu ansen so ye yare kro ya nanso eni Universal Natural Clinic ada romanti ye mobo wo yare ho bebre sanse wo de bedan no wo fa be fo kwan so ene ene nutahini ene nubra kwan so asa wo yade wo de ne ye stroke emubu yade yi ana wo to ase na twetwe ho oposo ta ya wo ya eye no mpemu yare Universal Natural Clinic sebra ene massage ni bia be fu niama pa ene animdifo ene wo de be miemia kakra ko sisa won so benya wayaris ana wodie no eye tridi yade malaria typhoid yade ni ana hepatitis yade no ene hawo a eye Universal Natural Clinic ana mekan for dia mawo yefun yade de eye munketo akra yare bia hawo no fa bedan Universal Natural Clinic na doctor fo nimdifo no mo show ema wo ho ento hwehweyen atonso S-line bonsu mu ho a wokọ wanim kakra won sani fa so be Universal Natural Clinic ana fraying e was 0556 244-102 and now 0200-158-272. Universal Natural Clinic. Naminti Benyawayarisa. The glory belongs to you. Abusia ya befie na sede ye sua de. Uye maame a ana wo ba wutu afutu bone a next week ye be sua de. Afa emba ye tu afutu bone. Sunsanso e de ba utu ba futu bone wa woni se papa wa be ha den wo yere na ne yiri nya mai tu piepia wo ba ba etiko wone ne nkoda sika wone nsem wo ba ko fanyi nsem maame wo na wo kire enuro wo ba utu afutu bone ye be sua de afa Jezebel eni heman yere ho na wo mu nyina no ma na futuo no e de wo wuo ene bre wo mo me say Sompa Nkomo ya wadade e ha ni me favorite case number 1 Cecilia urekoa ya frana bradoma waye complainant kronoma francho kumase accuse akwasi makie bonsu kwanta eho ene wo ko antisi nini adaswa na hoti say awiei ye wo bodua ye wo bible ye wo Quran opede he achome fe bible mo osuro be yo tena be ya fansani fani page akoso Sompa FM eye mi Cecilia Urekoa eye mi Cecilia Urekoa mi kura me sem bible sa semu a me be kan no kura trodo kontomponi wonya me boa me order in court antisi ewiei Madam Pacho ewie de body bi ani 2018 no me ba me last born no JHS2 kasa ne nyemu no bonsu kwanta na yafuo enti me fa kwala bi firi ho ba kumase yaka enti ya makwan bia na kwala no sa kọ bonsu ho ti me hu ya se me de no nyem na o de no ofie sen me Pacho that time no nyanya 15 papa yen kwala tunu mu sabi ti ya ne se wonyem na bisa ne se ante na dai wona hwan ti me kan ya no number na me ba ne de maame to de number na maame no no ba kan de me frɛ boy no tim frɛ no no se ma e no kuro enso me maame na boy no so de ne maame number maame na me frɛ maame no am de sister nkwala no me no nyina hwehwa me ne hu wo de ba me de ne de wo hwehwa ho na mo wo bi wasi ya wo ba ne ba fie ho me ka kyerɛ no se me de me ba no de ma edidi ma me ne maame ka bia kopem se Saran matima kasa kola na nya bebu suminu na me hwa kwala na wam ni kumasefo mam de nya hwe na me hwa kwala na nya me ye na domo wo tim de ne free hospital be fie na na sa free woman ne biem de sister akwala na wo nya me adom wa wo be ma ti se ye ne dai wa se akire me frɛ ma ante ne ko biem kopem se me be nya bebu so me yense konan me so me ton fos ti me ko dwa
If you job and nobody ni fee. And then the back is from our FM. Hey, case in this. And see, you no, no boy, not for me. Man be mammy, and be a bahao. Nah, men be no, I was a silver common on the way. A patcho, my bad one said, Danya papa. Oh, Kafra. Nah, men be a bahao. A bra. Abemu onyemo ya na frefre ne maame no boy no obai boy no de me friend bia no kachem se me ne maame nkasa se boy ne de ni ha wona maame wonder bi wona ne maame ka so ne kwada ne maame gira da mu obi nti wonim me de wa wonu nkumasefo bia de nya hwe sa akola ifa wo afa ne ho afa na mo nyere mo ho nya akola isa akọ nti wakọ ya ne de no kure ne ha me nti me kasa me friend na ma boy no kachem se akola na bedi ne ho amde me kuro beso bunsu kwanta ho wafa ne ba peche bo so ne yesa ne ko bunsu kwanta ho ene ya oba no na dwene ye pa da hu kre enti woni ma wo ma be me ba no be busu mi enti da mo sa na me ba ga panyina wo dem ka ba ya no akoto som koto dwema mesrew so ma me be kanfo ni tunya me man bi de boy na ba te ma mesrew di aka no ne doso enti ba bia me ba no so tie ne ferance ma me mesrew enti unim me kwana bufo pa o me ba ne fie no do de na fie ra ne ye no tim kwana boy na kwhye me ba ne ponochi wa kwhye man bi ni sister pani ne ponochi ayo ana me se wo maame sa time na unim boy ne da me nim ne da na sa time na ne nya sei sa me nam kasa na me na nya be 8 months na ko se wate se oba da na wan tapa ma ana me si kwana na ka me kwana sa pa because of say ya enti na ma efiera no me ba no fiera de ma me mesrew bo ne bai wa so me kotodwum enti dia ka ne dos ma me ka nwa be me ye ni mas o ban sabio atalia hye no ka nya pa FM no woni ama basa wa nu kuma se fiem na ajene no kreso no chocolate akoto me kokope wutie ohinini adaswa ni kania de hye na beboa na me kofa asekonofo kofa mate trotro mate ne ma kasa ye no man fie dan mu ya no dem cause me ne ban kasa ban ka chem tata ban betna dia obeko school no beto aso ubai ne freze mambi ni sese boy ne betna ha de obeko school na mo ba ya wo sinaju we obi anaju nyeni wono hihye akekera Fred David say enti wonim me me ba no me nana no so le na pa mama me no ko school na kwa no no pa no so kotrotro mate san ye de tete akopem say dan me wasa na boy na basama me ma me so baba hwe ba bia mete am se problem bia ni ho am pa mama no bo ne na baba ya ba ko that time na ge ne te kono no one na ba mama na ba mami be na no nsam wona me kan say me be sa bo ne so sa nti be kama no tu tama na ma ne nyina ne se ne koku aseafu nti wo ba na obefa boy na me na akodo ante wonsoso be bia wo se ne atie no ka wa ya no na me pese wo be ka kira kwala ne se bia kwasi odwuma kakra ya so nya kakra da fa fama me na bi kra mfa nkodomafo na wa firi ko sahwi be kuma se na be fa ba de ne de na kode ano odin obi a wa wo ne pa ti me kama no tuntu be 3 days ma me ne ko da na di be 3 days boy ne so woko na boy ne koy ya be 2 weeks ma bi so se me ko me ko dwa ko mbe ne ma bi ko na me de me kama no tu ma se me nka biem wutie ohinini adaswa na te kunu ne yire ne ya so nya no obo no de bankudua no de bu be obo na kama ba me hu ne se akwala no tetana obo na wo na me de matena ho na we na da ko bi mo ho sa na boy ne frɛ me ma ono so se ya no frɛ me mommy makodi akra o na ya frɛ me se man bi agya akwala ne ho ntime sroma ma me bi na akwala na kodi no ntimpa akyɛw hwɛ ho asɛm ka sa na ne yakɔ etu ya central market ame yakɔ ye chiri ho foforo railway si wono mo nti hosona na me ko ton me force te me kana manam no mo nzama me force na wo ton no eni nipa de yin ne hia na me ko me ye me ne odin pakro number ma me de akra na kodom ne kasa no sama me ampa akra na bedima ba me nya kes kan fa akra na mero kumase am sending 100 cedis te na de chen ma me de akra na be hia am kwa me ntu no wanya sei
Some no check and fancy colonel best 2 years per year. Yes, no, no, ma'am, you know, but die. I did some man who this is no coy. And this armor and not caca creme near my coin. Into a buyer say pen and I'm secrecy. Mixolia me call railway square jumo. It's a crab come your chrome into me fanenco. And now meet to Miss Winyanko. To say, may do make some chinchilling somewhere out, then the sucus as a minor problem. Now, Clay woman, why I am a mouth and be a school. I call on it that the films are quasi. Or see, I will be a metian to a bistan on the air, may I money to Yamaka, family mammy accounts more boonsum quanta. Into me, mammy, a casama, so befro. Ma, see a call be ama. Not that been to us, and I'm here, Dean, and compare admission to Lucky, no correct. The worst school mammy admission and mamma and a friend phone to say, what the 150 cities are tosso. Jim Vampire admission, my quaran. I'm so matty. I'm the year when near my anime. Me did be sauce with the spoon talent, I didn't coffee. I don't coffee on the bed 2 weeks, I don't catch a boy and it says, school no must say. The school fees, and then the bus fee, and then the canteen, W and a crano. Over 12 cities. Now, before so be consider do be we are by market. I mean, in your country, dear, oh dear, for 10, I for 5. Said the bay acron, ye or yama yina. You cry. Nah, buenos mamati. Ma, almost 150 bad machine, and almost sad day better 50 cities by 2 years in the junior training, and Terry beam. And ya for a bet more one up by Madame was I know from me. Mommy. Me de coffee step mother send on. Hey, no, Saquasi, son, what they send him in a bath of Frau and chemistry, but me none new school. Now, Obama be no way. Ma, what one mean customer bed refugees and mutual on Titsanasi. Men, I'm castle into a way. I'm sorry, some make on so bones and quantum who have. Yes, one number say but one will be a more kind of banner. Patch of matters, yes, well. Oni be ma fofra wo menim ne kunu a wira husemuni abata mo nkose wate mutie ohini adaso na be se wan ye ni ma yare san me ko hospital ni agime to hospital na me yese enti be se afanse be busum yenu dia kola no school a me ne school madam ke kasa sa me ni ahoden to ndo ma na mra me hoto me ba betua de wode me to me ni na kola na adeka bosumi mienu o check ya Monday to Friday bia o use 75 cents no adeka bosumi mienu tim hwedin dan to sa na mfrɛ ma me no na me se kofi nana man bi ma me ni o me pa acho akora nze se wadeka wo school nti me sro no ba ne nkasa na mo metwe se kwa ye bie school we na akora ne tifie na me se odeka nti no nti bi se me sade na ko school mo nti me sro ma me sai se wa breda akora no ntimi hwe ne dia enche mba betene kuma sama ba baje maade wa se ne so sabi ono so ade nti wo ka sa no se pe na me se ma enye ne o sa wo ka kire me no akora fe no nya 4 years February nti nka wo me de me hwe akora no twop moni ene oba ne mum nkasa na 4 years de me timi ma maje no da bi nti me sraw ase sa na me woka nti onim menim maame no so baba ko Saudi ni bi boy na chiriba no ko Saudi ni kwanti mo sa na number bi frame amba ne frame a maame kofi na wo se die ye de echire ansa na ye bebla wo baniska wo nana niska no disi ye ko ye die ni ansa ye kokoye na sa bo wo dia from day one na maame day one no Saudi wa na akohia wo mbro oti ase akola ni Sompa kwanya fast o ye ana akola no nya 4 years February no matale ye bai ene hye no me ba ne ntetena ntina me mfi no enti sa me hwa mo na sa ma ante hwe bia me de mo be ko Sompa o mo so pe craft ye kwa antena na so mo nyina aka asam wo TV so enti me ma mo ntena se e ma akola ne nko na ni mo papa mfa ne step madam sende me answer na me frɛ boy me say boy na kasa wo ohini ni adaso me frɛ no kachem so wa akoma dan abi ja kwasi mark ye le kro no wa he bra kwasi mark so wa hu enti me frɛ chese o frɛ no ye nya mark wa ma dia be ma live piatu hello akwasi ma he mama na what to say me admo na so boko adwuma mu ye na musa ma bende
yo mambi maame na wade na asema betu yanim se akola ne hwem ni school hwem no se wono so ni anwoden bebre sa na ya basa wada woroma o ka ne sen ba cho de atuma ni misade by eni mamu na de kaklanti ama intime flow na se uye adwuma de ana adwuma ne unye bikora adwuma de me ye ba adwuma na enko hyehyew ana emuso nya me fa gala me se adwuma ba ente first me se de mo ase kula kokula ase bi ye ubafi orbeto adwuma di kula na na de on say akola no si school wakode kanom ne ade esa maami na ne ho kire ba emu odin nyina so kwasi se udidi o wa chene de na ko me didi ko ya wo yire foforo kora picture nso asend me se wo be bona ko homa nso o na we wo ya wo babema bapani tis wonu hwe na nkoyi a wonu se be affected ye kire wo mo bebe yi enti ade ne ye yafa ho wadawroma enye nti udidi die se utumi di bibi nso to baabi na se wunya ni nyina akora kakra maami nso de beboa no na wono nso ne ho beto no eno na me yihwe akwasi Ora mati Tiano mbanze yambo a ne Thursday nti ya start area juma kakra ya ready nyambe nti enkosi ene week de na ja manya class ndo kwasi on se yeti afidikasi ya so TV so ma me fen eni die ma me said ya me die eni die ama we na de waka no ya ne sa pepepe ni starting free ona obi nim de wani mu why la jomate ti next week ni am freu la jomane o de freu me the number we ya be freu why la jomate erade mo na de wo ye ne so nye yi wate mate mama yo akwasi make no me hwe ne kasa no wa ma me mebrenti me mpese metata antisi said ye walk on say next week me am frɛ no enti me ba na abadwafo abam na ye hu abusuafo ye kanfo mizu ani miza 5G ena dia ma wo ono mo abua sese ni pedua no e ma ne ye kama na watimi nso agina wona so aye dwuma bredodo a wonti brebia we ya de chia me kwaye atemu dan niam aye kwakire nyina mi zodi mo titiman me pacho manager Daniel 21st clinic ahwa overseas wo ben Alpha Radio behind supermarket abawa post office anomanji Mama Esther Outcome Royal Ventures after Baptist University Abuya kwa benya bi PNC Ventures ubenya bi and also anomanji taxi station Nasachi Enterprises afwa binchi 0246270221 kwa kuachire company limited eye kuforidua epoye mantemu 0243329414 Universal Natural Clinic say yentini mu nompem ena yade abam je wo anye stroke akawa to dem abema akoma busua ne nya bidie ena wo sai tentenche wo sere universal betu ase ama wo say hepatitis B typhoid malaria mabosumi bia udi hospital akwadi aba yade wo ho a edro so e wo ho ye watonso S line ye bebo nsuo mu wa Dr. 0556244102 and 0200158217 Universal. Nene yen Emo Nkomo. Traders Farm Enterprise. Black and yellow. Traders Charcoal powder no ebo adwuma te se bayifu ani ba. Me pa chaw se wanu maduro bi asusu se ye wudura wo bewuo no. Wei ebeje wo nkwantem kra. Cholesterol ya de ekofa stroke ba. Bani pedua no asisi wo moja ntiri mu kwan. Sabi gu nsuo no enum na ema wo ntiri no mu enna bo. Wo fura ye kutu mframa gina wo yam. Wo ta na chese ni penyine adwane. Sabi uja wo nan a corridor mu ni penyine adwane. Na ama ya tu din. Enso udim se wo ne ye fra wo saa no. Me pa cho eye ni mugu yase kra. Pomodia se wodi bi begu nsuo mu no anom. Eno ane se wakwaja nan no emmon enya hwe. Fe na wo ko baby. Wo halitosis. Pampa wo num fa bigu paste ni so na fa twu se. One of sabro so wanya hangover. Fa bigu nsuo
Nkomo enum yemu bubom no emanipadua no yefunu no kotadin Kumasi habenya bi Freddie Mens Danny Heba Apidan Colinac Misty any present require 0243943413 and now 0260898914 Mami abe okunini Oba ya santo abe ewie brei nyame ama ni tumi honhom ni hunamu yesi yanti nu tanko hinini ubra fansa ya de amame abe na esi apetete sekranti a wanhu no banchi elimonyam ni tumi nu kura no me pa cho se ya wo utadu ya fon fa brodo wo yisi kanka ho ayamukro wosa atru ya nura ibebi esu bedembedemu ni nyina da mame abe besa kokwa me aka abodu ya efom wo brayo mu haw na de amani dia do so na abrofo nyina ne tonchia eye mojam yade sickle cell holding heart die ubon stage ye watano so apatrapa new site 0243345392 0506 460 Amuzu Odonso Dr. Amuzu Heba Clinic eno de aba oba ensuo guwo na pampa gina wase elastic yadu suo na woni atenka wo ye bra na ni pedwane ye ni nyina papa yi de adura bawo eye Amuzu Heba powder wodi begu kokom tea anansuo shiem Amuzu Heba zip cream na wo de afam na Amuzu Heba powder ne de ewo anase milk e matenka no ba e mo ba ne be ma setremu ye kama unya bi o baabi agisa Amuzu Heba center e waterfront share so na wo pese e di bi bro delivery dia for 0247 776 na ne yen emo enkomo Tabita Kumi Enra na nyasem ketwa oye free screening na diabetes any prostrate we live and how abem infection kun hawo mu hawo sisimu ubema mu hyehyew oje wonya yade bia ya modin no fani nyina akodam Tabita Heba treatment ne ma massage papa twetwo ya yo moja mu hwehwemu anso no de accurate cra enkrewo Madina Firestone Food Bridge wa sofola alignment ni ne de anim hye wo kumasem takwa di sunwan so ye wo ho 0202347647 GN Live fa hu jim and the smart child policy dia babma uba dachi o ya maami oti ya wosun ya ye bia ma ne na ne ya kasem bie ni ho wo so dia ne se bosumi bia be se scateticidis emranti afe na mo be wade abe wo no mo nkɔ na mo nyensi akiri ba we bi ma mo ma na da bia ho kire ba wanya sombu afo fra 0503 740990 0503-740-990 J Life for still every life matters. Kanisa se usisi brayo muhao candida syphilis gonorrhea chlamydia trichomoniasis brehaisia ebejini nyina fi ho scanty period na amau blood circulation papa Colinac Misty Danny Heba Freddie Mens, Apidank, PFA, Kumase, Kuma Encrying, Okanshi Drag Lane, Nana Boache, Kobedia, Richco, and Amankasin Jeff, Pene, Owasa Bibidrofe, Takwa, baseline shops are who don't in that. I try a case of teaching my contain any taxi rank and the boss of Fry 0247 887436. Zipay GAD foul phone na dial *270 hash option 1 one you won tia web obra wo send this scan *270 hash option 2 sika bia wo send anka wo de bi to so ne de chaw ama wanya mfaso yemfa wo say weekend network sem bi yemfa ye ho light tintin bi eni ho on your comfortable zone no a wo send de akozi pay so Zipay de ye boy emrane say GD ebusua for dwaton de ne brain
Sompa Nkomo na yen transcend to boase mo wedwato de ne hu dawuro emma wo adumu ne nti ye betie agusu atoma afo ani so wo se ampa ene ye meto kese na sompa de odo hu boye ne a kwete se odo hu abo asoro bo akotokoro enka soro kra abedafo mumremwe is a champion as a wood day Utie ohinini adaso Judge won yana drew empempenso bia enkro enketo mutena no yana eniye bi ya wonti ase no question na sabi enkro kasie no maami kasai obitimi tuufo ema woni ba wo ho so no kre na so Sompa se ni esi ye nyina maami wodi ache enso so wa pe baabi nso so ama abrantie nka wo ba be yeye fi se wo ye adwuma sa ba twe ni nanso maami aya abrantie na maami ne sebe wo ye pese mi nkunya asetana na wo mpene so enu nte so be fa ne ba no akusi ne ABC wo tieni wo ya ne akwada ya wonyinse ya obi ahwe no aya ne na ahwe no wono ne yekoye DNA test because we know work Arabia first study abentino wa be kan e wope so na senior asem no AC air kro no abrante no wonhu se ewiase no sabi o wo bu obi kwase a so you very careful because in so na e ba wo so wo didi wasa kwofo obabiem wo say yi maami yehi maami so sabi se oni ahode why bi entinka emfie na ya akwane nya ena ni school ya wokro ne de nka brantie esen ko timitini nani na ko hwe no na so ne maami timi ntu no fu papa maami no aso ne pa brantie nya ska na waje enye sa brantie na maami sa de na wonya enye because sika ya wode be hwe ne ba no ena ne maami no eje at least esen ko tu ne ba no say oh febi koma no na ye nhira se wodi anome na eba ne ba ne so ti maame ne ye kasa kire no sebi onno obi so eba bi so abaya no asem nya fe wond woda nchen na momoja no ya aba maame hono no wo mu nsipi na wo mo na wo mu ntimi nhwe no na maame so ne me kan se ye mo mpaye na wo Yankopon emma wa hoden ne o so benye bia no bomode na so boa esene woya no emetentin Yankopon ba ji wo mo sade e de amaw ama bibia akoso kama wate that's why yo ma Mary yo oyini judge me that's esanse kwesi na ne kasa atu akwesi ma me ne nkasa ansa kwesi mami san mami ba obi bia ye mami because osha onyini ohwa kura de wo mo kai kura be 20 kura am say oni 20 years kura jam oni anti oye mami's boy che say bibia fa ne mami mu ena ama na basa ba obi a watimi sebe ene oba anyinsan de wo kwa anu no asese wasi kwan so a opese obobra na opa adwuma na waye na wasi kwan mu abobra okura nka osa wotwan kakra nsa no asa akofo oba minimu de ya na ma opre age sa opre sekwa obepre chese opese ya na mo pese mu wu ntam ana sabe mi bi so on abrabo eye ni disuo sa wo jampo o high jump de aburu wa ho odin so awonam na bebubu o nuru ba bia enti akwasi a osa oto bo ase pa o nuru ba bia na mamenka asemi nkyira wo se akoda we ya wo de na ba no se kwan bia fa so no wo de na ba wa be ya oba pani nyame ani kumam panimfo on pa mfa wo ne ba bia ofura obaaye se wanti wani a wanya ho asa akofo oba afoforo no se wanti wani ahwe sa akoda we yi a obe menomi wo but abrabo principles of life anhwe ya obe bre pa wadwuma semu obe bre eniema nkoyie ma okwasimi tufo enti ude kakra ubenya bia no bomodin sa akola na oya oba pani na wafiri wasirimu aba no bomodin se de wudie bia wudi bi bebra akoda because mami waye bi
ana aba bedru sam pempen so edi aka dɔɔso enti ma wani emra wo ho so na hwɛ sɛ akɔdai ho asɛm behia wo na ɛba saa ebesi wo yie ebɛma nyame nso so ani aba wo so na bibia wo de wo nsa besom bia no ayeyie ama na watimi ahwɛ wo mo ɛwɔ akyire nso a o ba bɛwo wo mo no kwasi enti mitufo wɔ saa adeɛ no ho na mami mesram wo emma menya nko ana metu emma ye wo efo sɛ yɛsramo sɛ nɛ ɔho akwadaa no wansu anyere ho anyɛ ne ho adwuma ɛna daache ubesusu kɛseɛ just ɔde ɔhaw bɛbrɛ wo saa enidisoa a wonya wasom dua da because wabɛka ho so wɔn sɛ yɛ asɛm a wɔka nyina metie wato ba na sawram wato akwadaa ba ya na sawram ɛkɔkɔkɔkɔ no nante nso a ɛbɛba wo so enti the earlier the better sɛ akwadaa no hwehwɛ no na ka ne bra wo ho na deɛ sɛ wo yɛ no sɛ adwuma bi na wɔsa wo de ne mutuo sɛ mental ayi bi na wɔsa wo de ne ko na wagya no na me da bia ɔde haw ani amane ani abenedie ɛbɛbrɛ wa brabo enti mesrɛw wo de ma menka sɛ nwie mesrɛw bɔ mɔde sɛ deɛ tie bia wa bɛka ho ɔnwu yɛ deɛ na hwe ne bra wo ho na deɛ sɛ wo yɛ ma akwadaa no ɛyɛ stabilized sɛ otimi nya asetena no hwe ne bra ɛbɛka wo ho na me kura de emi nwanwa ne sɛ wo sa akɔgye abɛɛma no ɛbɛka ne ho ɛwɔ ha sɛ nom na obi a nye enya de sɛ wo so kura because wɔn kura wɔn nso aware akɔda yi na dwene nyansi yie enso na mo hyehyɛ aware ama wɔn ɛdeɛ na yɛ na mo pɛsɛ mo yɛ no ɔn obiti prɛko pɛ pause a mo gya yɛ dɛ ɛba enti mesra awofoɔ enkoda na yɛ de aba kura odu gye kyɛ sa onim hwee ni nyina wo ho nti yɛsrɛ mo munyai ɛsɛ mo gya nkwadaa no ho wa hwɛ wote ha na wo ba dubo nsu nkwanta ɛkɔba saa yɛ de ɔde abrɛ wo enti yɛsrɛ awofoɔ paa sɛ yɛma yɛnyɛ adwumaden ɛwɔ brɛ nkwadaa no susu amfa bibi enwura wo mu na ba saa wo ho tɔ wo ntɛm ɛnyɛ saa ɛmfie bebree aka w'anim nyinaa saa nkwadaa no de problems odi how ebebrɛ wa brabo nyina wani nye wasetena mu da kosi sɛ obefiri asase so eye nyame na ahyehyɛ odi wo mu begya ye emma eye nyankopɔn agyapade enti bra odi na gya won ye de agyapade gyaw na sɛ wanhwɛ so yie a ɛsa bɛdane ɔhaw de emma eni nti yɛsrɛ sɛ emma tan a ye medru JHS na nkoda na siso wo mu nuru ba bia no fo so hyehyɛ aware ma wo mu no yenyae ne empɛ baabi mfo wo mu nyina ansa na basa wo tɔ ntem judge me da se d4 akɔsɛ na kɛsɛ ne na wotwe me mfrɛ no nti okay waje atum na wawo ba ade ba ko busa na o kai ayam yare se udidi wasin ane de ai bende 10 series oh moye ma awrawo se unsi memem pa o judge ni nyina ko wie sei ahokyere ye hwemami de ayam ya kakra so kan ho ne ye be mai mami obadi nyinsen ye mami etu so saa kwa basa wanfie ne wawo wanfie no 1.5 na aba 56 na aba abedu samri on se wo sa be ka kire ne se wuntimi hwe na fa ne mami yi aboasika emu ya kafra enye wa amofre bi wo honum na sa wopuma na mpuma sa na wo say nanka hwe emaba wa no na ke benya 12 years wo asafo a wo se dress enkoa 12 years na wo friend say mama bra kofie o hwe so no fom bla what did die unyam ya pe unyo emo yo wa ni mama ya bre wa poma no wo dwane okọ edie na mama wo beye obeye dan brane so ye mo ne bede etu osuwa na misui arawa na midio mami akoy wonti minko Erade mla mekuma Woti sa bo fana dwen wate na wo break afra na se sa wo na wakọ wo ho no kra antisi wo hu no una no sumu nim be ma ko
so for mame me papa wu November nti akoye ye 4 February ti ye koye no na ne Sompa FM am si abaya onya kofa baby besin yan kontonu a de man bi ne di na kine kura connecting train na wi wo be mada na na chiri baketwa wo no se ma de tuye ne de akora ne so okotwa scan ne kwese akora ne yoba temesrew ye fa ne ko bibia ni a wo de frem sister sense wo fresa wawo wonua yi ma wo ho nkyere wo da na me kora wo yesa ma fa me ne ma koma ne me mfa wo ne ma koma ne bantema asa do agi ne ma kora wo mu me ma me wo de bra na me hwo madam tese de ma wo kan na wo me ba so won nanti ne me mami eye me la no ohini ni ada kasadi mami eye mami eye obeba anko aba mi minimum obre se mi ye ba time bi minimum obre eti de kan se wa wo be epu no be kasamre mate so nyina ye tie sompa so ho enti nya me mpesa me ba benante na ye beboa minimum me be ba akofa na ba je mo ye o Kemo you na abrantie na ham kakra ne maame se mi baba chino se untimi hwe ndi amba chino onde so wa ne nu enti se obi ahwe amanyi se na ma obi hwe ma ne nyini se wonya 4 years baba gino na maami ko so bom person yam beto nsem sika wate na wonya bi ahwe onana ma obi amefa ne nko o me fa ne ko ba bire pa onana ba mu wa ne fa ne nko ma ne fa ne nko boy no ye be kakra nsem sika na ufosu abre bia beso bia no onyame ema ye nto ne nya bidinya bi ma ai akora no onyame behwe wate bidusie ya je wadawroma yeda se ebusuafo ya mudi achi Facebook ni ade ladi Dominic Mensa ma bina de bia woto bombo ena fe abele wa magazine chese Jennifer Poku Riley's Cuisine wo de no kwada so ebusuafo amagu Facebook no so amudi achi na mishira safo nyina ya amudi edwumadie no so achiwe no 0554931931 0548931931 Hello. Good afternoon. Din baby akase free. Ye pe majo me kase free na. Kwa majo. Me pato. Be manana semna na mo kan me ti bi ho pa. Before ye ni wasi ni me sema oni me kasa wo. Se ni pa ne ye hwan so ye hwan no ka tere no bata. Na se ba ko so jani na tie so ba si na jo bi ne be to na ba ya ne se o pharmacy no to and of friends sister o ba ne fa na be dia nsi beje ma wo da de be na ni kunu so okoje ni kunu ru a pharmacy a wa ncho ru a wa me beji buku no nti de o de no se na why na beji buku no se ye ni ame ba no na o se ni echi ti de so say sister ukuna ni ngwa se pom obi a ni padom anche no so beji buku na me se ma me pa cho wate na se ma ni pa che ho no ti ma me ma no mu hia kasa kire pa why so kasa boni a kire ka na wu ka no no di wate na ni buofu o ma me no eni pe no o te mo ma me o ke ka se mu di e menye kura bim kafra you kura ni what hello 05549310548931 na yenua be men se de wasi akasa no ye ginya me adi se obedi ne bohye so sabi okotere nkowini moku ne yemfa hu sunsu asonso me yire aponchirani hello udin baby akasa free yankwe Mama, na Saya berana. Kau ni, macam mana ni? Ini dia. Anak baru yang dia dia. Itu saya dia ada sana. Masih itu. Itu apa yang dia lakukan? Hello.
Hello. Hello. Akate. Yo, abusuafo said if I remember. Auntie see, you show you baswa. Na ye jaw kwan kama. De me empeke course nwina emfama. Hello. Hello. Udini baby akase free. Efemi Becky, me kase free ni. Auntie Becky enko. Baso company. Pachai. Ah, you ready the program amoye. The master no kran bi aso ni mama. The obeye die ni hono ma. E de se ni na se ni. Obe bra. One ma woni anya din one mom paya. E de pe ya jo. Everything come up. Yedamasipa say also bye. Hello. FM. Hello. Hello. Hey, ujina sunsu. Hello. Obapa antizi. Oba isho yiswa na eja okwan. Kama ede ye ma won konsa pinti. Ede be me sise champo na wodi ama. Na wo konso so aneja. Wadi Sompa Nkomo ho adanse. Kama. Ayo wo so. Me pacho. Metina akasa. Hello, pacho ye ba udin ya ye tie udin. Efemina. Yo. Antina. Na me pacho. Me se mo betimi ama mo na me bia so bi pese on sendi sika. Enfemwa dwumadie na on. Yo, em say ye omo ye ho adwuma from next week we the number no beba. Why? Oh, okay. Because mommy we problem no. Me yanka me send me di kaka. E de man no. Ma bobo number no mane oso peso ye wadoye. Oh, my number na ye 0248 61 87 80. Tobo bobo no fufro. Me pacho ye 0248 61 87 80. Yo. Antina order say why? Me pacho yo. Ya me nshiraw. Yo. Bye. Bye. So for mama pacho me to make a saka. Na botre me ba. Hello. Hello. Pacho din baby akase free. Pacho le kase free. Anamani papa sie. Yo yankwe. Sompa FM. Pacho dama sini kujo na liamo de mai. So ya sene. Sene kufiedi. Na Sompa de. De ya this is present no question. Kra ni kwa ni kumeno. The way we see me boy no pass papa you know many a do papa really say presenter that's that kind of boy no that no bisa no o mo boy no so ya so we do say she do what was am kwa you know this is question no prove kuli pana they are accused person no adane by power of us so bisa na sem no boy no so be do any be the amount ya da masse keep the fire burning you the master pa ni dibata no dima e so because we tiebo yes ya da se pa nyame hira o samaje atumu hu from so nso anu matia e na so why that's nyame hira pa hello good afternoon afternoon din baby akase free but your friend ma fu me kase free agona yo na ma ten enkwai afutu kakra na mdebe ma me se inipa de se de ntwene ho manso pi nti onya tre na nyame be ina mama ewia se oba ya osu ni mbatete nyame na efe nipa nti ondo nka na koma nto ne yam bibia be fa nyame se ya dum next mo namba no etuja ibe mo de be ya fa ho ye damase pa samaje atumu hello hello yes udini baby akase free Yamisira mama ne paada meda na mama akwa na o ti ko na me wiye Sompa FM
Atose. Yet ye wo papa. Na be man se hu se mi ri adwuma. Ani gbere me. Na ma me ka ten. So wa no ati that 5 million se no da na se che ni me na se so na. Na me ko ko ma na mo ti wonye be na I wa. Ti me ti dana no be no wa. No be no wa de ya. And I want to know what we have to leave. It's not what they said. They say, we're going to cry up. So, man, that's why they're Kafrana line break it. Hello? Hello? Pachodin baby, I can say free. I'm Pachodin Ibrahim, because I forgot so. Yo, Brian, me uncle. Yes, Sompa. There was a pan or Juma Paudi, via the Yamichel. Me tell you, but in 70 part the other station bed. And then the Tio, I will program, you know, we will be a Oka, our labor, which is in the function term. Because I don't know the matter through the man, and Bishop of Amen. Auntie Sinasu Ubeka Bibi Adaurama. Ma, me patch or dear me can such as some cry Jiminson. Oh, I mean, Shram Wati. I mean, Shram Pan, no more Duman and Cosso. Now, suddenly, Mosia, to say, me who dear Mecacora, meaning send no beba had the answer, son. It does say, said the old show, who you are being in a check. You baby. Hello. 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 Pachodin baby, I can say free. Em said Nika na jamu akojina. Kafala. Hello. Hello. Pachodin baby, I can say free. But your family are good, because I feel offense. Yo, young quiet. I'm so. Hello. Ya tu papa. But your mamma and Cassan. Won't you in the Casapa? Mamma, dear. I say, one peggy be passing country. I say only there's what trap you to Yamin in a boafu. This is the man of so. Only because them are dear, and man, that's what the party and what you seek. To feel said, one more, I was giving the banner what was wrong. When I now one train. Because we need the buya. Yes, then I was in the Daho. Mubia. Mamma, so the Banoa, or no, to say here, Banoa. Why, I think I can be detailed, mamma, we or bar, some patrol mamma, and mamma, and the bottom, who to one and someone who here. Okay, and to be, no, mamma, I'm not Casanoa. What about mamma, Miss Wabut, we couldn't come here, them as Albert and me, and from my woman. And to them, and one more mamma, I or this kind of self, I hold my woman. When I won't talking up in the Baptist, you won't grow. This I call Abra Bossa, and calling me now Abra Bossa. You know, to do one, but I must say. And said, I say, hello. Hello. Didn't baby, I can say free. But I'm going to say, Mina. Yo, young quiet. Sompa FM. Ma'am, but you. Ayana Akuran, you. Hello. Hello. Ma'am, but you. Akuran. Aya, the Sabunisa on some. You knew your moons, Pacho. Akuran. That's one hour about one hour more. Now, what is soon? That's and also how. Hello. Quran in the Parodo send about how much. Hello. Hello. Busia for na said the besi na ya chi adofo nyina brochire for me PCF ebo a France. Mike anti bekini na nakua London na mo sesei
Ajwa enso obejo Genetete ewo Hamburg oni na dwuma mufuo ena Jennifer Bo nso Hackensack New Jersey Aunt Lydia nso Kansas City America hɔ bi ena wonom enyina ewo ena Miami New Kate eni ni Kumbra Prince omo Luton omo so London hwa ena wonom enso ewo ni abrochirefo amo ni gie dwumade hu amudi achi nyame hira mo ade hia mo wachem da Ohini Adasoa poku branim ene funeral committee for Femiame maame nom nana ya esekum ene zitama do bia nom me maame ya ene ya menu nom majewa chemensa diganga se ne yira koso ada kwa ewo ta tezase ya tezase ne yo big nom ichia mo papa pa wie nana ene yesika eresi munyina mu tie ya me ehia mi se champo chia do for sorry Adasoa adimidase mechia etiefo nyina wo mo ya wo mo etie yen wo mo comments ya wo mo mafutuo ene bibia ya wo mo ye fa Sompa Nkomo ho no onyankopɔ wo nhyira wo mo nyina na wo mo nkoso na wo mo ntie yen mechia me nuan mo nyina me ma enyina mechia wo ne masorefo mechia wo bia ena agudi oba papa bi ma me se wa ya fi wo me se ma feel ya feel what ya chow bi erade nka ho nso yo ma Mary yo ya tia asofo ne asofo ma me fo amo ehwe yen Church of God so for my mama bru etia Reverend Osu etia dofo a mutie ye frɛ chichi ne menche nyina etia mu nyina bye bye ye nyina ye tie Sompa me nua be ma bi di ni birthday Dennis Asamoah Ado Odina Oda oye adwuma o Office of the Vice President Paya Odina Oda ewie ne ka kire obi ni oti birthday no me send man no kra no say na so na off day nti we de fache me Paya onyame nhira bra wudi wa woda onyame mie kwanfofo so emfama ama Christy ni usana mu nyina mu twehwo ipa otichimai onyame nhira safo ni nyina eframa ohini ni ama krancha da zo asof ma me premier ye sorry ama gudie mu fo no abeto aso Sompa Nkomo eye bola